Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Sve za fudbal. U ovom videu ćemo pričati o potencijalnih prvih 11 zmajeva koji će započeti utakmicu protiv San Marina. Podsjećanja radi, igramo u subotu u 20 sati 45 minuta u San Marinu. Prije nego što nastavimo, pozvat ću vas da zapratite kanal i tako podržite naš rad. Hvala vam. Dakle, prva utakmica nije prošla kako smo očekivali u Zenici protiv San Marina. Jedva smo pobjedili 1-0, San Marino nas je iznenadio kako je dobro stajao, tačnije mi nismo uspjeli dolaziti do prilika. Samed Baždar je imao par situacija u prvom poluvremenu, ali nakon toga smo bili tihi, nismo uspjevali do prilika. Ušao je Edin Džeko i riješio situaciju i nadamo se da ovaj put neće to biti slučaj. Naravno, očekuje se mnogo bolji performans cjelokupne ekipe, da budemo ofanzivniji, konkretniji i naravno očekuje se još mnogo veći rezultat od 1-0. Započet ćemo sa golmanom, na golu će sigurno biti Nikola Vasilj, sjajan golman koji ima sjajnu sezonu, zaista dobro je započeo svaku utakmicu, brani vrhunski, odbranio je i penal prije par dana. Zaista pokazuje se u najboljem svjetlu i Nikola Vasilj je svakako sigurno ime na papiru. Za očekivati je da za ovu utakmicu Sergej Barbarez odigra 4-3-3 formaciju, s obzirom da nemamo potrebe toliko se braniti, nećemo imati potrebe imati 3 štopera, tako da na desnoj strani očekujemo Amara Dedića, konačno da zaigra na desnoj strani u reprezentaciji. Dugo su to tražili navijači, iako je dobro odigrao na primjer protiv Rumunije lijevo. Vidimo u Benfiki da je zaista fenomenalan kada igra na svojoj poziciji, tako da se nadamo da ćemo vidjeti Dedića kao desnog beka. Štaperski tandem bi trebao biti Barišić-Muharemović. Barišić je fenomenalan, sjajno igra u Bazelu, opet je bio u timu kola u Švicarskoj. Pored njega Muharemović zato što je tehnički stabilniji i kvalitetniji od Katića koji će biti svakako ključan protiv Austrije. Muharemović može dobiti minutažu protiv San Marina, imati loptu u nogama i biti ključan u tim prvim pasovima prema naprijed. Sa lijeve strane očekujemo Gazibegovića. Burnić i Mojakir su tu, ali Gazibegović će moći dobiti priliku nakon što je ušao na spisak nakon povrede Malića. Znamo da Gazibegović nema potpuno povjerenje Barbareza, ovo će svakako biti prilika da dokaže da zna itekako igrati. Na sredini terena možemo očekivati Šunjića, Tahirovića i Gigovića. Šunjić će svakako biti bitan u krpljenju tih prostora kada krenemo prema naprijed. On ima taj kvalitet da vidi igru i da se postavi na pravo mjesto da zakrpi prostore. Svakako Šunjić je bitna karika ove reprezentacije i protiv San Marina može biti bitan da baš kao što smo rekli krpi te prostore. Pored njega Tahirović i Gigović. Tahirović dosta bitan sa tehničkog faktora, znamo da ima taj dobar pas kada je uigran, pokazuje to i u Brandbiju ove sezone. Nadamo se da će Tahirović se pokazati u najboljem svjetlu i svakako ga možemo očekivati u prvoj postavi. Pored njega Gigović, fenomenalan Gigović ove sezone, postigao je 2 ključna gola za svoj tim Young Boys Bern da bi otišli i kvalifikovali se u Europa ligu. Gigović ima taj kvalitet da krene prema naprijed, svakako će biti bitan protiv San Marina da konačno dođemo do prilika da probijemo te prostore kada skupe linije. Gigović ima taj kvalitet i svakako će biti u prvih 11. Sada prema naprijed očekujemo malo iznenađenje, ovo je možda više želja nego zaista šta očekujemo od Barbareza. Bilo bi fenomenalno vidjeti trojac prema naprijed koji bi bio Alajbegović, Bajraktarević i Demirović. Ovo je jedinstvena prilika da Barbarez da priliku ovim momcima, iako je rekao da Alajbegović i Bajraktarević ne bi trebali imati toliku minutažu. Alajbegović i Bajraktarević imaju taj kvalitet da probiju te linije. Timovi koji se skupe prema pozadini kao što će to uraditi San Marino svakako ne daju mnogo prostora, a tehnički Bajraktarević i Alajbegović itekako imaju kvalitet da probiju taj prostor, da napravi razliku, da nađu prostor za ključni pas, a Demirović naprijed itekako treba završavati prilike, fali mu golova, treba mu golova, San Marino je jedinstvena prilika da ih zabije. Postoji naravno jedna skromnija i realnija opcija za koju će se vjerovatno Barbarez i odlučiti, a to jest da Hajradinović započne utakmicu iza Baždara i iza Demirovića.
To je opcija koja je realnija s obzirom da je Baždar u dobroj formi, Barbarez mu mnogo vjeruje. Demirović, kao što smo rekli, treba minuta, treba golova i tekako je naš ključni adut za ovu utakmicu protiv San Marina, a Hajradinović i tekako ima kvalitet, kao što smo spominjali za Baraktarevića i Lajbegovića, da stvori prostor, da razbije te linije svojom tehnikom, ključnim pasom i veliki plus Hajradinovića jeste da u defanzivi može se vratiti na desno krilo, a Gigović pokriti lijevo, tako da bi u defanzivi prošli na poziciju 4-4-2, tačnije na formaciju 4-4-2, a u ofanzivi bi bili na poziciji formaciji 4-3-1-2. Dakle, tu su naše opcije, na kraju krajeva nije ni bitno ko započinje, bitno je da svako da sve od sebe i da se što prije riješi ova utakmica. Ima itekako razloga da budemo zadovoljni s obzirom da možemo nakon te utakmice biti prvi sa 100% učinkom 4 pobjede na 4 utakmice. Mora biti tako na kraju ove utakmice, moramo popraviti gol razliku koja može biti bitna na kraju svega. Moramo dati sve od sebe i riješiti što prije utakmicu i radovati se novoj pobjedi. Hvala vam što ste pratili ovaj video. Koja vam se kombinacija i formacija više sviđa, ostavite to u komentarima, mi se vidimo uskoro.